Igitondo cyiza mwe mwese mukurikira Kivu News Official, tubahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo cyo kuwa mbere itariki 15 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Minembwe, ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, abarundi wazareno ndetse na FDLR bagabye igitero cyangwa ibitero bikomeye mu Minembwe ndetse no mu tundi duce dukikije aha hafi ya Minembwe. Ibi bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuba cyangwa ukomeje kuzamba hano mu duce dukikije Minembwe. Amakuru rero tuje kuba tuyavugaho mu buryo burambuye. Turaza kuba tuvuga uburyo generale Muhaozi Kainerugaba, mugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, ari yatanye mu mitwe cyangwa se afitanye ibibazo ne mushoramari Gashumba Frank. Turaza kandi gusimbuka turebe Amerika bimeze bite. Amerika yaje kuba yikoma Israeli ku migendekere mibi y'amasezerano yagombaga gusinywa y'amahoro hagati ya Amerika na Iran. Bize kuba bimeze bite rero? Niba utarakanda subscribe mushuti wanjye, muvandimwe wanjye, numwanya wawe kugira ngo nawe kandi subscribe udushyigikire, kanda like kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Duhaye rero ikaze abari mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse no mu bindi bihugu aho hari abantu babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Duhaye rero ikaze kandi abantu bari mu ntara ya gatandatu, ubwo ni diaspora, Canada, Leta Zunze za Amerika, Bwongereza ndetse za Australia. Iyo yose tubahereje ikaze muri aya makuru yacu rero tugiye kuba atuganiraho mu buryo burambuye bugiye butandukanye. Bavandimwe rero, amakuru aturuka mu duce cyangwa mu gace ka Muduhoko aravuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero bikomeye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu gace ka Muduhoko kari mu ntera ngufi uvuye muri santere ya Mikeke. Nk'uko rero amakuru atugezeho ava muri aka gace bivuga, abasirikare baturutse mu birindiro byabo byo muri Mikeke maze batera Muduhoko. Biravuga ko humvikanye urusaku rw'ibiturika, ibisasu biremereye byumvikanye mu bice byinshi bikikije mu karitsiye cyangwa aka gace ka Muduhoko, mu mirwano yamaze igihe kitari gito ariko kandi kitari kinini. Ni igihe kigera ku isaha n'iminota 20 bamaze bari kurasana. Rero biravuga ko abantu baturutse cyangwa se abasirikare baturutse muri ibirindiro bya Mikeke bakaza muri aka gace ka Muduhoko n'uduce dukikije barasa, ariko biravuga ko abarwanyi ba MLD twirwaneho bahise batabara bakasubiza inyuma ibi bitero. Ibi rero kandi bibaye cyangwa se ibi bitero bibaye mu gihe ibikorwa bya gisirikare bimaze gufata indi ntera mu bice bitandukanye bya Minembwe. Ku munsi wabanje, ubwo ni ku munsi w'ejo, habanje hagaragaye ibitero. Amakuru atubwira ko habanje amakuru y'ibitero byifashishije drone ndetse n'indege za gisirikare byagabwe mu duce two kuwa ibigori, Rundu ndetse na Gitavi duherereye hafi ya santere ya Minembwe. Hari andi makuru kandi avuga ko mu ijoro ryakeye ibindi birindiro byongeye kugabwaho mu bice bitandukanye byo muri Rundu, Bidegu n'ahandi hafi ya Minembwe. Ibi byongeye kugaragaza ibikorwa bya gisirikare rero bikomeye ku mpande zihanganye, mu gihe abaturage bakomeje kuba ibitambo by'imirwano ku mpande by'imirwano irimo iraba ihanganishije izi mpande ebyiri zitandukanye. MLD twirwaneho, abayishyigikiye bavuga ko ibikorwa cyangwa se ibi bikorwa ibiri gukora biri mu rwego rwo gukomeza igitutu ku baturage b'abanyamurenge batuye muri Minembwe no mu nkengero zaho. Bemeza ko kandi MLD twirwaneho ikomeje guhagarara
nk'urwego rwa gisirikare rushinzwe kurinda abaturage no kubabuza kugabwaho ibitero. Amakuru rero aturuka muri uwo mutwe avuga ko abasirikare babo bakomeje kuba maso ku mirongo y'urugamba, cyane cyane mu duce dukunze kuvugwaho ihohoterwa ry'abaturage ndetse no kuraswaho bya hato na hato. Reka rero tubabwire yuko iki gitero cyangwa se ibi bitero bikomeye byaje kuba bisubizwa inyuma n'aba barwanyi ba MRDP twirwaneho. Ibintu rero bikaba bitari byoroshye cyangwa ibintu bitoroshye. Murabizi neza ko ejo bundi twababwiye ko drone zarashe mu Minembwe, abaturage bamwe bagapfa, bamwe zikabatabika, abandi bakaba bagiye bahunga. Rero dukomeze amakuru yacu ku itangazo riturutse ku muryango w'ubumwe bw'i Burayi, Union Européenne, rivuga ko ku mutekano wo muri Kongo ndetse na politike. Mu gihe rero muri Kongo Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano na politike, umuryango w'ubumwe bw'u Burayi watangaje ko uhangayikishijwe n'ibyabereye i Kinshasa ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu, aho habaye imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo igahitana benshi, bamwe abandi bagakomereka ikabasiga ari inkomere. Birimo rero abangaba tuvuga, barimo na Martin Fayulu, twarabibabwiye inkuru twarayibakoreye, barimo na Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ubu rero uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi watanze cyangwa washyize hanze iri tangazo. Uravuga yuko uhangayikishijwe n'ubwisanzure bwa politike ndetse n'uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro, kuko ibi ngibi ngo ari inkingi z'ingenzi za demokarasi. Uyu muryango kandi wavuze yuko ubabajwe n'imvune by'abakomeretse cyangwa zikomeye byatewe n'imvururu zikomeye byabaye i Kinshasa. Asaba leta ya Kongo gukora iperereza ryigenga kandi rinonosoye kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Iri tangazo kandi rije mu gihe igihugu cya Kongo kiri mu bihe bikomeye bya politiki, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi bakomeje kunenga uburyo uyu mugabo ayoboramo ndetse n'uburyo umutekano wifashe kuva Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2019. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje guhura n'ibibazo byinshi birimo iby'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu, amakimbirane ashingiye ku moko ndetse n'ibibazo byo kubaka inzego za demokarasi. Bagenzi banjye, nubwo ubutegetsi rero nubwo ari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, abantu hari bamwe bagiye bamushimira ko ku butegetsi bwe bwa Felix Antoine Tshisekedi yabashije gufungura urubuga rwa politike no kongera ubufatanye mpuzamahanga. Ariko kandi abanenga leta bavuga yuko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuzamba, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iyi rero myigaragambyo yagaragaje ko hakiri icyuho hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Bagenzi banjye rero, bagenzi banjye, ibintu ntabwo rero bikomeje koroha, kuko umutekano muke uko ukomeza kwiyongera muri Repubulika, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bigira ingaruka zikomeye ku baturage, ku bene gihugu, aho hagaragara, murabizi neza ko muri Kongo hagaragara ivangura rikomeye cyane rishingiye ku moko. Rero Minembwe yakomeje kuba Minembwe. Ibintu bikomeje kugenda bizambagatana, ibintu bikomeje kugenda bisubira urudubi, aho muri iki gitondo igitero gikomeye karundura cyabayeho muri ibi bice. Nk'uko nari mbibabwiye, igitero cyaje kuba gikomera abaturage rero benshi bakaba bahunze. Bavandimwe, abaturage baje kuba bahunze kubera yuko ibintu ntago byaje kuba byoroha muri ibi bice bya Gitavi, Rundu,
murabizi neza ko ku munsi w'ejo harashwe no ku munsi wo kuwa gatandatu harashwe na drone ndetse n'indege z'intambara zigahitana abantu benshi, abaturage benshi bakahasiga ubuzima, abandi bagakomereka, ibintu bitari byoroshye. Muri iki gitondo rero habyutse havugwa ko n'ubundi ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse Wazalendo, abasirikare b'u Burundi FDLR bagabye ibitero n'ubundi muri ibi bice, muri aka gace ka Muduhoko. Bivugwa ko ariko ingabo za MLDP twirwanaho zaje kuba zitabara hakiri kare, kuko ngo ni intambara amasasu yumvikanye biturika biremereye byumvikanye hagati y'isaha y'isaa 9 n'isaha y'isaa 10:20 urabyumva ko ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ibintu rero byaje kuvuga ko abantu benshi, abaturage benshi bahariye bafite ihungabana, abaturage bahariye benshi bafite ubwoba bw'umutekano uko wifashe nuko biri buze kuba bigenda. Bagenzi banjye, ni ibintu bitari byoroshye, ni intambara yari ikaze. Murabizi neza yuko ku munsi w'ejo twababwiye indi ntambara yabaye 23 irimo iragerageza gusubiza Wazalendo inyuma. Ni intambara ikomeje inzirakarengane zikomeje kuyigwamo, kandi ku munsi w'ejo twababwiye by'abasirikare b'Abarundi bivuga ko bari barimo barerekezwa nyine n'ubundi mu Burundi. Ese iyi ntambara iyo mureba mwebwe, iyi ntambara mubona biri buze kugenda bite? Iyi ntambara mubona biri buze kuba ari amahoro, ni amahoro cyangwa n'ubundi iyi ntambara iraza kubyara amahoro azanyura mu biganiro? Iyi ntambara nubwo iba hari ibiganiro byabereye mu Busuwisi bidashyirwa mu bikorwa. Murabizi ko hari amasezerano yasinyiwe muri Qatar hagati y'ayo 23 ndetse n'uruhande rwa leta. Murabizi ko hari amasezerano yasinyiwe muri Amerika, Washington. Ibyo bintu byose impande zigenda zitana ba mwana ko uruhande rwo rutubahiriza amasezerano, urunguru nirwo rutubahiriza amasezerano. Ibintu byo muri Kongo bikomeje guhangayikisha imiryango mpuzamahanga, ndetse abakongomani benshi baturuka mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza kubirenganiramo, aho iyo nyine y'abagabo babiri ngo barwanye hari ukundi kuntu bigenda. Rero reka tukomeze tuza kureba uko biri buze kuba bikomeza bigenda, tuze gukomeza tureba uko biri buze kuba bigenda. Abagenzi banjye rero dusimbukire muri Uganda. General Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yaje kuba avuga yuko umushoramari Gashumba Frank ari buze kuba yitaba ihuriro akajya gusobanura iby'uko yavuze iby'ijambo yavuze, avuga yuko bazashinga M23 muri Uganda. None se M23 ko ari umutwe w'abakongomani bigeze Uganda gute? Kandi M23 igiye gushingwa Uganda cyangwa barimo barashaka kuyishinga gute? Rero Kainerugaba yaje kuba avuga yuko bazatumizaho Gashumba akajya muri iri huriro akajya gusobanura ibyo yavuze. Ni mu gihe Gashumba rero agaragaza ko, cyangwa se agerageza kuvugira, cyangwa agaragaza ko avugira abanyarwanda b'Abagande. Ubwo tuvuze abanyarwanda b'Abagande bagiye bakomeza guhohoterwa mu bihe bitandukanye. Abanyarwanda b'Abagande ni abanyarwanda babaye Uganda kera mbere y'uko itegeko nshinga ritorwa mu 1995. Bari bariyo icyo gihe, bari batuye, nibo bitwa abanyarwanda b'Abagande, ntabwo ari Abagande b'Abanyarwanda. Rero dusimbukire ku mugabane w'Uburayi. Leta z'Ubumwe za Amerika zanenze cyane igihugu cya Israel ngo cyabaye nkaho kidobya gahunda yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika. Ese Trump ko atangiye kubabara, ko atangiye kwikoma bene wabo cyangwa bafatanije bo muri Israel, murabona biza kumera gute? Nyuma yaho ejo bundi avuze ko mu masaha 24 baraza kuba basinya amasezerano y'amahoro, ariko Iran ikamutera utwatsi. Abantu batangiye kwibaza ngo ese Trump ntabwo yaba yamaze gutsindwa iyi ntambara, ntabwo yaba yaramaze gutsindwa? Ese Trump niwe noneho igitutu kiri kuri weho kugira ngo igitutu kibe kuri
Irani bimeze bite ese mwebwe murabibona gute? Murabona Trump yaramaze gutsindwa intambara, ese ari ku gitutu? Bimeze bite? Murabibona ko bimeze bite? Mutwandikire muduhereze ibitekerezo byanyu.